radosna. To je njima davalo tada snagu da uz sve svoje teške poslove i obveze uvijek nađu slobodnog vremena za pjesmu i smijeh. Družilo se na svakom mjestu uz malo kojih gutlja vina i rakije, komadić kruha i kopaj seko, pa zapjevaj daleko. One su spremne, ja ću sjesti ovdje i polako najavljivati jedno po jedno. Ja vjerujem da ćete vi uz to što ćete uživati sve njih pozdraviti i velikim toplim pljeskom. Pa krenimo redom. Prvo nam dolazi i samo sjedište općine i župe, selo Pocrkavlje, broji oko 350 kućanstava. Crkva je posvećena Svetom Ivanu Apostolu, jedina crkva u Đakovačko-Osječkoj biskupiji posvećena tom svecu, a Slave Kirvaj na Malu Gospu. Prevladavaju prezimena Kladarić, Benić, Brezić, Bošnjaković. Sada nam dolazi predstavnica sela Pocrkavlja, Nikolina Kladarić. Ova cura je spremljena u šlinganu suknju sa bordo žabičanom plantikom okolo, ispod suknje ima krilca potkritita eklovanjem i 2 unteroka šlingana. Pertun crveni, žabičani, svileni, na sebi ima oplečak širokih rukava šlingani. Kalut zeleni, plišeni sa prančama, vezen žutom svilom, ograđivan zlatom. Kosa počešljena u cokne i kiku sa cvjetovima. Oko vrata dukati, povezani u grozd. Na nogama nosi čorape i sandale, u ruci drži čilimak i krunicu. Ovako su se nosile cure na Kirvaj, Malu Gospu, u selu na misu. Još jedan pljesak za Nikolinu Kladarić. Sljedeće selo, Brodski Zdenci, broje oko 280 kućanstava, u selu slave Kirvaj Svetu Anu, a srednjevjekovna crkva Svetog Petra je upisana kao zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Oko spomenute crkve nalazi se groblje u kojem su se pokapali stanovnici sela Zdenci i stoljetni hrast. Prezimena su Šimić, Abramović, Petrović, Marjanović i Marinović. Iz Brodskih Zdenaca dolazi nam Marina Šimić. Ova naša je spremljena u suknju duple širi, ispod ima 2 krilca eklovana, ferton plavi, ravni štofeni, na sebi nosi plavu štofenu bluzu, kosa počešljena u 2 pletenice povezane crnim podvezalom, na kojem se nalazi svezana marama, bila necana. Na nogama nosi cipele, u ruci drži čilimak i torbicu. Ovako su se mlade snaše iz Brodskih Zdenaca spremale za cvjetnicu. Još jednom veliki pljesak za Marinu Šimić. Idemo sada dalje. Idemo na Gornji Slatinik. Selo broji oko 100 stanovnika, slave Kirvaj Svetu Katarinu. Prezimena koje prevladavaju su Mudrovčić, Matošić, Benčević, Ivanković, Šarić i Jurić. A iz Gornjeg Slatinika dolazi nam Leonora Matošić. Ova cura je spremljena u rubinu, u redove, svilaru, krpanu šarenom svilom. Ispod rubine ima krilca i 3 unteroka. Fertun rozni, svileni, na sebi ima tkani oplečak širokih rukava na kojem je ulagani red sa šarenim ružama. Kalut tkane svile, krpan šarenom svilom, potkitit bilom čipkom. Kosa počešljena u cokne i kiku sa cvjetovima. Na nogama ima bile čorape i sandale, u ruci drži čilimak i krunicu. Ovako su se cure iz Gornjeg Slatinika spremale na dove ili duhove u crkvu. Još jednom pljesak za Leonoru Matošić. Sada idemo do sela Glogovice, koje broji 163 stanovnika. Otprilike slave Kirvaj Svetog Roka, tamo se nalazi kapela Svetog Stjepana kao kulturno zaštićeno dobro, oko kapele nalazi se groblje. Prezimena koje prevladavaju su Kasapović, Baračević, Mlinarić, Štirić, Salamunović, Medić, Jarić,
Stuparić i Sarajčić. A iz Glogovice nam dolazi Marina Sarajčić. Ova stanša je spremljena u bilu skititu rubinu, kroz rubinu splet s ružama, potkitita eklovanjem potkasana. Ispod rubine ima troja krilca eklovana, sitnog skitita, ferton crveni, štofeni, ravni, okolo šlingan, na sebi nosi oklečak šlingan i uskih rukava, preko oklečka ima crvenu vatrovonku, crveni kožušak sa ogledalcima. Kosa je počešljena u dvije pletenice, povezana u crno podvezalo na kojem nosi maramu, vatrenku, potkititu šlingom. Oko vrata dukati, na sometu povezani u jedan red, na nogama nosi čičkane, čarape i škapčane opanke, u ruci drži torbicu. Ova mlada snaša iz Glogovice je spremita nedjeljom poslije podne u kolo. Pozdravite je još jednim velikim pljeskom. Marina Sarajčić. Sada idemo u Donji Slatin. Selo Donji Slatinik broji oko 140 stanovnika, slave Kirvaj na Svetog Iliju. Prezimena koja prevladavaju su Šimunović, Marjanović, Vučinić, Ružić, Kovačević i Nikolić. A nama dolazi Nikolina Nikolić. Ova stanša je spremljena u svilenu rubinu krpanu zlatom. Ispod rubine ima krilca potkitita eklovanjem i 3 uštiljkana unteroka šlingana. Fertun svileni, krpan zlatom, na sebi ima oklečak svileni širokih rukava, kalut tkane svile, krpan zlatom, kosa je počešljena u cokne i podvezalo sa zlatom. Oko vrata dukati povezani u grozd. Na nogama nosi bile čorape i sandale, u ruci drži čilimak i krunicu. Ova mlada snaša je spremita prve godine na podnevsku misu u selu za Kirvaj i Linje. Pljesak za Nikolinu Nikolić. Sljedeće selo koje vam predstavljamo je Matković Mala. Malo selo, kako ga mi zovemo Matkovica, broji oko 15 stanovnika. Crkva je posvećena Svetom Nikoli, prevladavaju prezimena Lazić, Bilić i Vargić. A iz Matković Male stiže Valentina Bilić. Ova snaša je spremljena u suknju duple širi, ispod ima troja krilca eklovana, fertun šareni na okrug, na sebi nosi oklečak uskih rukava, brenovanu vesnu smeću, a preko toga dušanku. Kosa počešljena u 2 pletenice, povezane crnim podvezalom, na kojem se nalazi svezana marama, futarica potkitita šlingom. Na nogama nosi čičkane čarape i skapčane opanke. U ruci nosi korpicu sa prodajom i uranila je jako jer mora pješke 17 km do pijace u Brodu nositi. Kad proda svu prodaju, mora uzeti frtalj soli i šećera, pol litru petriola i 5 banki bombona, jer bez toga ne smije doći kući. Valentina Bilić. Sljedeće nam je selo Grabarje, broji oko 250 stanovnika, slave Kirvaj na Svetu Uršulu. Prezimena koja prevladavaju su Mirosavljević, Samardžija, Šimunović, Ođić, Trtanj, Bjelobrg. A iz Grabarja stiže Josipa Mirosavljević. Ova je cura spremljena u sotešku rubinu, krpanom šarenom svilom, fertun svileni rozni na ganjir, na sebi ima oklečak sa širokim rukavima, krpan šarenom svilom, kalut tkane svile, krpan šarenom svilom, kosa počešljena u cokne i kiku sa cvjetovima, oko vrata dukati povezani u grozd. Na nogama ima bile čorape i sandale, na ruci drži čilimak i krunicu, a ova cura je spremita za podnevsku misu na Svetu Uršulu u selu. Pozdravite još jednom i Josipu Mirosavljeviću. Sada idemo do sela Orjovčića, koje broji oko 100 stanovnika. Slave Kirvaj na Gospu Žalosnu.
poznati po najstarijoj crkvi Svetog Benedikta, smješteno na tromeći sela Pocrkavlje, Orjočić i Grabarje, od koje su danas ostale samo ruševine. Bila je to crkva u kojoj su žitelji Pocrkavlja pohodili prije nego što se selo naseljavanjem spustilo na današnje mjesto. Zato je i dobilo ime Pocrkavlje pod crkvom. Prezimena koje prevladavaju su Lovaković, Benedik, Janković, Juzbašić, Dulj. Iz Orjočića stiže Nikolina Lovaković. Ova je snaša spremljena u štofenu suknju, ispod ima troja krilca eklovana, na sebi ima oplečak sa uskim rukavima preko kojeg je štofena bluza, fertun poldelinski šareni, na glavi nosi maramu kavenu, štofenu sa špricem, na nogama ima cipele, na ruci drži čilimak i molitvenik. Ovako su se nosile snaše na misu na Mladi Uskrs, koje se nisu spremale u svečanu široku nošnju, ali ipak malo ljepše. Nikolina Lovaković. Sljedeće selo je Kindrovo. Broji oko 75 stanovnika, slave kirvaje na Svetog Josipa. Prezimena koje prevladavaju su Andrić, Matanić, Brdarević i Sojčić. A iz Kindrova nam stiže Helena Andrić. Ova je cura spremljena u šlinganu suknju, ispod suknje ima krilca i 3 šlingana unteroka, fertun crveni, svilani, žabičani naganjer, na sebi ima bluzu, svilenu, bordo plisiranu. Kosa je počešena u cokne i kiku okićenu cvjetovima. Na nogama ima bile čorape i sandale, a na sebi ima torbicu prebacitu sa kuklijom, okitita je ružmarinom, a u ruci drži tacnu sa peškirima. Ovako su se spremale cure iz Kindrova u svatove, u druge mladoj. Još jedan veliki pljesak za Helenu Andrić. Sljedeće selo je Dubovik, koji broji oko 100 stanovnika, slave kirvaj na Svetog Mihajla. To je selo koje je do 1804. godine bilo sjedište župe. Prezimena koja prevladavaju Šimić, Kovačević, Valić, Tomić i Karšaj. Iz Dubovika stiže Tena Šimić. Ova je cura spremljena u štofenu plavu suknju, ispod ima krilca i 2 unteroka šlingana, fertun smeđi, svileni krpan svilom, na sebi ima oplečak širokih rukava, kalut kameni, krpan šarenom svilom, kosa spletena u 2 pletenice, povezane u crno podvezalo, na glavi nosi maramu voštirku sa svilenim špicem, na nogama ima bile čorape i sandale, a na ruci drži čilimak. Ova se cura počela kititi i ide na misu u selo na Miolje na Kirvaje. Pozdravim još jednom pljeskom Tenu Šimić. Sljedeće selo Rastušje, broji oko 240 stanovnika, slave kirvaj na Svetog Vida. Rastušje pripada općini Pocrkavlje, a župi Podvinje. U Rastuštu naravno rođen poznati književnik Dragutin Tadijanović. Prezimena koje prevladavaju su Živković, Tadijanović, Škrbina, Petrlić, Perković, Bušnjaković i Fogadić. A iz Rastušja stiže Anita Živković. Ova snaša nosi suknju crnu, šiška mariška, ispod suknje ima 2 krilca, potkitita eklovanjem i 1 krilca šlingana, fertun, smeđi naganjer, na sebi ima šlingani oplečak uskih rukava, preko kojeg je smeđa štofena bluza, na koju je prikvačena ulagana salveta sa šlingom. Kosa je počešljena u razdeljak i spletena u 2 pletenice na koje je stavljen češalj i sve povezano delinsko podvezalo. Oko vrata ima sovet sa medaljicom, a na nogama čičkane čorape i skapčane opanke. U ruci drži ausec sa sitnim kolačima. Ova mlada snaša je spremita sutradan svatova kao kuvačica za umivanje svatova i ona ide iz Rastušja sa svatovima do župne crkve u Podvinju na umivanje. Još jedan pljesak za Anitu Živković.
Evo nam i Tomice. Selo Tomica broji najviše stanovnika, oko 400, pripada općini Pocrkavlja, župi Podvinje, slave Kirvaj i Svetu Ružariju. Prezimena koje prevladavaju su Vrkljan, Valić, Pandurić, Miletić i Krpota. Iz Tomice stiže Marta Vrkljan. Ova cura je spremljena u Rubinu, redove ulaganu na stanu, uložitu na rušice, ispod Rubine ima krilca i 3 unteroka šlingana, fertun lila, svileni, na sebi ima tkani oplečak širokih rukava sa 2 uloga, preko svezana, marama lila, velika, pramčana. Kosa počešena u cokne i kiku sa cvjetovima, oko vrata dukati povezani u grozd, u ruci drži čilimak i krunicu, na nogama ima bile čorape i sandale. Ova cura se ponovila za Kirvaj Antunovo u Župnu crkvu, cure su se iz Tomice većinom kitile za Antunovo u Podvinju. Pljesak za Martu Vrkljan. I na kraju, ali ne manje važno, idemo do sela Crni Potok, koje je 1931. imalo 117 stanovnika, 1991. 5 stanovnika, a već 20 godina, nažalost, nema stanovnika. U selu se nalazi mala crkva, Male Gospe, pripada župi Trnjani. Prezimena koje prevladavaju su Sedlarević, Milašinović, Franjić, Vuković. Iz Crnog Potoka stiže Maja Vidaković. Ova snaša je spremljena u suknju brokatnu, ispod koje ima krilca i 2 unteroka šlingana, na sebi ima brokatnu bluzu, ispod koje je oplečak uskih rukava. Kosa počešena u vlasi, povezana u podvezalo sa zlatom, okričeno dukatom i smiljkom. Na nogama ima bile čorape i sandale koje je preobula u župnom stanu jer je nosila stare cipele u kojima je pješačila par kilometara preko drugih sela iz Crnog Potoka. U ruci drži čilimak od njezine šupun bake, star priko 100 godina, i torbicu. Spremita je za Kirvaj Markovo i ide na podnevsku misu u župu Trnjani. Pljesak za Maju Vidaković. I sada molim pljesak za sve ove predivne djevojke s naše i za ove divne noćne. A sada poslastica, dolaze nam najmlađi članovi Mihael Bilić i Karla Nikolić. Oni će nam sada prikazati kako se kosila otava u našem kraju. Ja sam Bača Mali, a zovu me Mija, kad naoštrim kosu, s trave skidam rosu. A ja sam mala snaša, loša nam je paša, imam jednu kravu pa moram kupiti otavu. Moramo ih malo i predstaviti. Mihael na sebi nosi gaće i rubinu potkititu eklovanjem. Oko pasa je svezo lozu na kojem je stavio bodir sa oštrilicom za naoštrit kosu. Na glavi ima šešir, na nogama opanke, u rukama dakle drži ručnu kosu. Još jedno pljesak za ovog mladog pečara. A sad Karla na sebi nosi krilca bila, potkitita eklovanjem, potkasana, ispod jedna krilca potkitita eklovanjem, ferton šareni na okrug, oplečak uskih rukava eklovan, kosa spletena u 2 pletenice povezane u crno podvezalo, na kojem je marama žuta patistarka potkitita kopolnim špicem. Na nogama ima opanke, a u ruci drže vile s kojima razbacuje travu odmah izmak košca da se lakše suši. Jedan veliki pljesak i za Karlu. Ako mislite da je ovo vrhunac, varate se jer sad tek dolazi šećer na kraju. Pozdravite Evu Petrović i Emu Kuruc.
stihovi, mi smo male zeke, došle priko štreke, spremile nas tete, hodamo ko svete, lipe ko anđeli, dogodine opet se zreli. Predstavit ćemo i njih. Eva na sebi nosi krilca, bila zubrana, ispod krilca potkitita eklovanjem na kojima je mali unterog potkitit upolnom čipkom, fertun crveni, ciceni na ganir. Na sebi ima oplečak uskih rukava, preko njega kalut crveni ciceni, oko vrata somet na kojem su mali dukatići povezani u grozd. Kosa spletena u 2 pletenice, okličene cvijećem, na nogama opanci. Još jednom pljesak, molim. Ema na sebi nosi krilca bila šlingana, ispod ima jedna krilca potkitita eklovanjem i preko toga mali unterog šlingani, fertun crveni, ciceni na ganir, oplečak uskih rukava šlingani, preko ima kalut, ciceni, crveni, kosa spletena u 2 pletenice na razdjeljak okitite cvijećem. Oko vrata dukati, povezani na somet u jedan red, na nogama opanci. Oba dvije u rukama drže korpice, u kojima se nalaze latice cvijeća i idu u procesiju. Veliki pljesak još jednom za ove dvije male pečaruše. A sada ću zamoliti da se sve naše lijepe snaše zajedno sa ovom predivnom dječicom slože u polukrug. Vrijeme je da dobiju zahvalnice i poklone, a pozivam i našu Mariju Rubilović koja je od ranog jutra coknala cure iz naše za reviju. Za nju posebno veliki pljesak, molim. Vi slobodno zaplješćite, slikajte, uživajte. Bravo. Hoćemo čitati još jednom, nećeš samo ti podijeliti. Brže čitam. Dok naša predsjednica dijeli zahvalnice, slobodno naš Božo može malo pustiti jače naše tamburaše, a jedan pljesak molim i za naš retro sound koji nas ovako lijepo uzvučava.